Kulingana na utaalamu barera kuronekana ni mbura itumba kwithirekia na kimerene ki India mwana bo muri yotore yoka mukira mbura nyingi kinya kithira itithire thingatene ora kwirigairwa karibonde barombete gwikari ne onto yomba kwenia na makondro ko baranindi bakarakire mutendere ko boimenyere amana kinyenji maiya kinya babatere ko kyamatagari kurigiria mitino mbura inende koneka igeta mwanka gatigatene kamuri ya December. Agitaka kanandi antu berigite mbura ikiro ko wingi ndegenda gutigira ati ketho kiguna imera biao inde nandi kuringana rwani rotegera rera ajende ne county Meru bagwite kwena omba nibo bunene mbureje eture ko wingi nyora kwe withire mbura ya mweri wa 10 mbura ya mweri wa 10 era potete okolwa mburu thinwa mbiro yonde nirakoretwe iri below the long term average kule station ya tu kolekta mbura ta Meru ta mweli Meru kem ni akoletwe na mbura nini ti kule kolagwa long term ya mweri wa 10 twathie station inu ingire misi mikuru anio tona irainde ya long term na Kakuru anio twa analyze tona irainde ya long term liu to shorereti mweri wa November taguo kolagwa uli peak ne ukolwa wena mbura lakini mbura enu ne ukolwa irindi ya mbura ile kolagwa ya November irindi normal rain indi bakeja na mukana atika gitakaria mbureji ikethwe ikiura ko wingi na kurete ikondoria ti mbura eno igakorwa na magwati mamwe mankiumirira ta ukolwa kwina flash flood na ukolwa kwina landslide nuntu muliro wayo igakorwa na storm ni mini no aikale period ya inter week kutina mbura lakini kuchioka guthi withire mbura ile aula within a given 24 hours ni mbura nyingi muno na inge cause flash flood na mawati mama angitamo landslide mamonde makorwa mangi cause wani mbura kituminande bakuria ndobara bari kana meuro kana ndobara bagwita ngugi kundi kwa kwenja mainga betho bakimenyera muno nonto mbureje yomba kura ino nyange bonene muno andi nkoromba barabe in the lowland bedre bage take caution nonto kwe rojeru daira rukiuma bwaruguru ria twitaga flash flood na barabare on the higher side ikwithaira kwina maporomoko jara twitaga landslide na nkoromba nto bedhe cautious especially baba could live in that particular areas. Ngachoka nkaromba nto barabethaira bagita ngugechia kwenja maiga muthanga na into bingi bionthe bitha bikenjwa ntiguru moso on the quarry kwithaira kwina thina inyingi muno especially thai kurete muthetu jwithara jukia bit soft muthuri murioki Waro TV mutiriro kangangi.